Pozdrav drugari, danas pripremamo pohovana krilca u slatko-ljutom sosu. U lonac sa vrelom vodom stavimo kašičicu soli i krilca da se kuvaju otprilike oko 10 minuta. Ja volim da skuvam prvo krilca, zato onda budem siguran da nakon prženja neće ostati onako krvavo oko kostiju, zato ih uvijek ovako skuvam prije otprilike 10 minuta pa ih tek onda pržim. Kuvana krilca izvadimo na tanjirčiće i siječemo ukoliko želimo ovako na pola, na manje komadiće. Kada siječemo pratimo hrskavicu da nam bude lakše da presiječemo. Zatim krilca posolimo i malo pobiberimo. Pripremimo jaje, posolimo, dobro izmutimo i pripremimo ostatak namirnica za paniranje na bečki način. Zatim naša krilca paniramo u brašno, jaja i prezlu. Kada smo panirali sva krilca, zagrijemo masnoću i u vrelu masnoću pržimo krilca otprilike 2 do 3 minute, dovoljno je zato što su krilca već prethodno toplotno obrađena. Kada su krilca ovako rumena, onda budu zaista veoma hrskava i zatim ih prebacimo u sos koji smo već ranije pripremili. Ovaj put smo se odlučili za slatko ljuti sos. Krilca lagano uvaljamo ovaj sos da bude obloženo sa svih strana sa sosom. I zatim serviramo u odgovarajući tanjir. Kada smo krilca servirali, isiječemo mladi luk na sitne kolutiće i pospijemo čisto radi dekorativnog izgleda. Pisani recept i normativ potražite na našoj web stranici www.zakuvaj.com. Pripremite ova krilca, zaista prijatno ćete se iznenaditi kada osjetite kako je ukus zaista lijep i kako su krilca hrskava, iako su obložena sa sosom. Recepte za sos također možete pronaći na www.zakuvaj.com. Prijatno!